paralok sa season pa siya ke channel ko jong yang subay piwe pariwe mo de Mynta ketika video aku akan pen pi ba image nga ishet Jingbang kasibia de Mynta kasngi ishet dau Putharo dayam Putharo dau kau saupan menakali ishet pudok de dau kau le de mentapat ishet dau Putharo dau kau sau de asapen pim mo kumnu ikle kumnu ishet mo de sai pegri ke video hadu bakut ma senang ya kesan bat kitu ke pampa subscribe mo tingi ngim dan temo tu tlang dung khang tingi haban syukran te image nga syukran second mo te ini bala syukran wala mo syukran second dia haba mut ben shet Putharo ia ban pengklik sa utai mah dai ke jingtap sarau ini ki kat deka sarau pe ko ding sarau into paralok la kle mo I aisha ko sa ai lu kha te sa mix lang kom ni ken sa kle sa an ka pihaban antat ken mo kat no pi kwa ba pen iu pihaban adjust hi right tu dari Putharo tu hang tu la long sebok ba hani long palat re duna palat re la subiang ke pet te la ready mah mentiu itu way la I pet kum tu ken pet tu la I pet mentama rukom set iMei rukom the ma yu Jingbang ma qua ba he kai pi kwa ba he ne pi kat usai pi kwa ba no ba he ne ba pedang ne ngam takan iMei jungi ithau daka ni ka pela mo pet tunduk hang tu te ka tu ko wei jing tapat sanang pen klut hang tu ma pet hang tu bala I uni ukam he utai ukam ret ma te tiba kwa sa order te dala I mau paralok ngas pen pi shibet te nga pen pi siam tu ma rukom shat rukom the iMei Jingbang betul te ngas pen shibet dala I kambun kan ibang na te guys pet Mynta mau la I mau ne Putharo te ibang ba te udang ubun mom dai ram mau tanggat ne te tanggap ni hi ka video sengan penkot no te saya like share and subscribe te pet ibang ba ni wow thank you love you all guys god bless you all